Ole, tun tuma chuan nula Baryl Vanneihsangi aizot South 3 bial to MLA in kan governor speech most of things so ina hi kan clear how dona nula Baryl hi aron nal khop maya kan tlangwal te staron ani khamo anula te enton anti kha ka teng khaning ka ria atong kam afia felfai mizo nula te tan chuanin engai sano thelo enton lo thelo ni te pon aron langa in chena te point me veo mai chu wang chuan thu soi thaim kan ngai thla howanga aren chang lai la tu lai te po kan no reactor te po ngai la thange aron chelo ngang mai tun dum chuni dang a hian ai chena hi nal hi ka ti me ngai lawa bare pi nula bere li hi ase tun tum chu ai me ka ti ka minute som chung chaw ni sia han tran deuh ngal zar zar mai la kan governor zaum tak address a khan kan hmu a hei sarkar kumni na kan mangmek ania mason na te mathir matchop te thatak tak kan neya avain kan thual seng lova amaro chu voina hian soivek lo mai la mi pui te hi a chhor tu te azar zo tu te atang kai pui tu te kan nia wangin keima ni thewa kan chiang tlangin ka hria a pu speaker he ministry hian fakle choi moi phutin mi pui rong a bol lova athiam le athei ang tok achwa ani maya maro chu kan chitla te kan thei top chhuana te hi rala tanga min thira min chiara min lo zir tu te hian an lo she khop maya chunga wang chuan he address a po hian award te acknowledgement kan don te po tarlan ani a phek som pani na khan ICT department an lo langa Digilocker accelerator ward an don te phek som palina khan tourism department an lo langa ani po in emerging eco and nature retreat award an don te tin ni china khan emotion pulutu ina soito a sports lama acknowledgement kandon best upcoming state promoting sports and physical education ti te ania tin manilo ka country a pu speaker governor's address a atelona in minister ang pu in choi moina loman te po andong ani kha chutiang chuan minte tu te hian te phung sanga buglung sanga minte chung pu in heng award pek la ka min ngai hi alom omin he sarkarina na atak taka thozia atilang chiang hle in ka ria le chuan pu speaker thalai ni na anga kalom em na chu mishing kum chiara hun tam jok thatam jok la neite he sarkari na ngai poimo hi ania thalai te youth empowerment kan ti te skills development te tin sports lama development tam tak alo langa tin kan hu a chanchin thara te po kan ngai thain kan hria a pu speaker kan thei ang to ka kan thu kan soi ve na te kan au ve na te po aram remlo te le resources nei tamlo te po skills development manga ram changtlung jok le changkang zoka te develop zoka te nin hlan chhodan te kan soin an ram ming te kan lam ve thina chutiang ang zul zui deuh chuan skills development ngai poimo na alo lang chho hian malam hun eng tak kan nei theidon ni in ka hria a chungchu a phur om len ka hria a I phal nain pu speaker governor's address phek som pangana khan tongka moi tak mai an zia youth industry ready ati kha voina hian soilan le ka du a he industry ready hian omila tin hemi tur hian mathlir le ma chhop kan neyang te po hi kalpui zel sela achang tu minister tele department te po in thei top chwa sela lotling ngei se nangma kal tlangin du sakna kan hlan ani tin sports lama hian pu speaker hei malakna kan nei zela sports hi ke kalong ai dana infiam na kantia a phone kim viau chuan ka hria maro chu infiam na mai ni lovin eizon na ni sela chung ko chom na ni sela ma ni le ma ni in chom thei infiam mi nei tamila ram in chuan na khop nei ni in sports person tam tak ron pung zel se ka du tak mewa chuwang chuan sports po omze nei zo ka mala ka infrastructure lam chia chuang silawa a khel mi ate a infiam mi ate develop lam kalpui zel hi a thain ka hria a etiang zong hian minister te pon ma la zel turin nangma kal tlang in du sakna ka hlan ani chuan pu speaker khovel athang zela ti dan sang aron chuaka tuna chuan digitalization lam alo langta a he khovel pen ruala kan pen ve theina hi alom om len ka hria a governor's address phe ngana kan hu angin mi pui o portal kan siama eta hian vuivai na neite mangan na neite harsan na neiten sarkar ho tulu hena
o chwa in lekha ten thona ti chuan an har san na te kan sarkar shoi tu ten lo ngai thak sak mai ni lovin ma an lo lak saka chin fel sak an ni te po ron tar lan ani kha ei hian mi pui sarkar kan ni zia lan tirin tin mi pui te hi an himem ti ngai ventu sarkar kan ne zia alan tirin ka shia a phegriat na khan online border check post module kan ne ya hei te po chia pe tu turte choi tu turte ta na ol sam na le mason na ani a tin phek som na smart classroom ti te nia hei phei hi chu aram ang po kan than pui tur ania kan ngak nel tak zeta phek som parung na iram alo langa iram hi chu kan shelar to soinon lo mai la tin phek som ni na khan digital water governance MZSWYC le Digital Agriculture Mission anon langa tin soilan lo thei lova chuan property card po North East Pumpuya asem chuang mas saber state kan ni thei hi kan minister le official te an efficiency alangin kashia ani the chuan pu speaker bana kai chungchang he soi ka dua nichina khan member zo om takin aron soi mang khan chhor tu tam lawang khan an soya maru chu hei hi chu amomo tu tena kan deal turania kan deal miaw lo chuan asem lam kan kalpui si lova chu wangin an bial lama te an deal thanem veloem ni oti ngai to na oma ke ni lama chuan kan in chan lo let ling zo kania maru chu hemi hi kan ho tu ten ruam manna le he pathian zara kum thum tha kan la neya emi mang hian kan la in tung nungin amamo tu ten kan lam huze lang ti kan ringa sarkar flagship program ti lo thei lo ani pu speaker kan hoivel hian tlang rama cheng ma ila in building akhat thup maya kan kong puitela lir thei puna wangin kan tot em chuti kara chuan ni tin ei khop zong ei chop dap ni sen san noya thok har sa tak chan pui ngai bana kai ngai mai po ni lo ko nga doma kalzir tir ngai le kai ku ngai tam tak kan la omani chung chu ke ni biala tele kan rong bol pui te biala hian achiang le in ka ria a chutiang chuan ke ni AC le dai hlim noya kan thut lai hian chung ko chom tu ten har sa takin andam lo na po in en tir thei lo khopa pachia in eyan zong me kani ti hi kan thei hil thiang lova chu sarkar in shia in kan bana min kai hi kan lom tak set zeta a chhor tang kai tu mizo mi pui te hi atam thei ang per kan ni theina tur po in he flagship program hi ngai vanilla kan man tang kai theina tur trei sang te po kha ngai ven tamila te chuan bial tu te nen tang hovin thei top kan chuanga din leirem kan ra ve theina tur te kan tu le fa te ta na thil tam tak kan lo siama kan lo khol ve theina tur ani ti kha kan shet a thale in ka shia a voina hian pu speaker mimal ngai dan dewania vaibel chetel kan lag lu te loan kan mu te building thale changkang hotel changkang tak kan din te hi a tha e mason na development vekani chuti rwal chuan kan basic needs kan nei lo chuan heng mason na te hian kan zawain min thleng lova tin mi puin kan tangkai pui fek lovani chuwang chuan kan eizon na konga hian min pui tu sarkar kan nei hi kan loma niang nar zokin tun aya thanem zok hian hebana kai flagship program chhor tu hi kan ni ngei po ka be seya chutiang tur chuan kan ho tu te po loin hong deu sela a tha in ka ria a mi pui mamo mi pui mitin thleng phak kan ngai tu hi development dik tak zok ni in ka ria ani ole pu speaker he governor address thatak mai kan hua lomna tur tam tak hi motion of thanks pulu tu ina ron di lang khan adop ngei turin ka thlope kalome ta khan kan ti to pang thu soya mar thakop mai han ti tom na ra tur wang khop mai karel ro lom de chun zali som ni theu chun awan na lo don ta wan man la don ti kha karel ro chun lo oma kan tlangwal mizo tlangwal thalai fel tak te khan han ti dan te pon ngai to te mo a leng rei ru tu de te pon lo oma atrong kama fi a fel fa mo thatak pon en ti kha han ring phot ta ila mi poi soi dom pon te ma trong kam thian nu te pon ngai ve trong kam thiam de na kan point soi hi chonin lungoi de kan pom ve mai ne khating te po khan ni nia aron soi sang khanin ni zan ma khan kan governor speech hi video ka bo seng chu katia ka record to ka siam amai ro chu ka upload don lem taro nge mani ka tia chu ta chon ke ma pon kalo huwa chuan le poi mo dewa kan tia chuanin chief minister special package kan ti noi khat pek thina kha singa atlak thak to tur chungchang te kha soilan lo thelo jinga ke ma pon kalo ngai ani achan chu dong tu turan tamjong turata na ti te kha ani sarkar te pon thul ne chu in siam ram kha shelo kha
lo tlena jok tur nin ti te po kha lang chiang tura ngai ta ila chumi pe lama chuan malak na sang excise and narcotic department a rui thawan man na sat ziate azur tu man nem ziate le azule thil lang kai hnuya po case tam ziate kha governor speech a hin aron chi aron ziak veka chungte ni wang chuanin kan ram kan se thian in ma son kan ti mek lai hianin chhezong in har sana sang sang mi hilarun tak me mewa chu ting ti chu kan ni kuwa to luk te po ala kiam hlei thelo man hi aum de reng chen chung te po chu kan governor speech ha te po khanin aron tela chumi ni ruala kan mason na soi tur zinga mi lo om zel le kan la chom nun zela chuanin kan house assembly house te aral muang thin emema chu soi te po hanin hial sang deute om ve thin ma sela Central Parliament House te IM chuanin kan thom te po la azi alamoy Christianina kan ti tu ne na inrem tak te po hi kan la nun cho pu yemo ti te chu karil ruwa chuan ke ma taka po lo oma kan ai o tur kan thlan te hi thlan tla kan ni lo hi house chung an che dana te bial an hret chen lawa te Mizoram chuan vil an veile veilawa te hianin kan te fung hi ani don ne ti te pok tha thaila kong le lama chu milar waningot khani chung lawa kan bial chung te kan veilawa malakna kan nei that chuan si lo chuan lo lar po ni len thlan le hingan tingdo chuan lo ti te po kha kan dil lo chuan om ta sela chaviawin arin om ani ti chuan tun tuma tan chuan khati jong kha kan governor speech motion of thanks ha nula Baryl Vanneihsangi tu soi kan rek thei chu nita sela kan MLA nei te hian chuan ma tu te po ruling laman ni mo opposition laman ni mo kan ramina kan setina thaber tura kan rin kan ngai te kan thlan choni wangin thei top chu zel ula kan ram hi hei aya mason le zo zok tura akal theinan te le abik takin thalai te hian engtin nge zona ngel nget zo kan nei thenga engtin nge nun kong dik zo kan zo theng ti hi ngai poimo taka hian on nei zel ta wala chu ta na tang khai tura chuan foreign in thon chu lan te po hi na sele zo zokin ngai tu ta ila chung te po chu kan ru khan om ta ser hand holding policy te po kan tia thlai thar lei te po kan tia thalai te hian thlai tar shal tur hi kan nei lawang ti sata ila hand holding policy a po policy tui zong ti chao zong min nei lo chuanin ti ngai nam lo chumi ni wang chuan khang thalai kal ngai na shelo tan khan kong kha ko mu dan zel te po la ngai to ta ila training and pek mek kong sang sanga abik takin foreigner thok tura training kan pek ang chi te hi relevant em engin khar ram kan thon na tur te nen khanin ain muremem andu da nang chi te nem ti te po hi zirchen te khangai khop ma tu na GDN kalpuing chi te hi Singapore big tan hin tlem chuanin ain relate lo na chen tam ta ko oma advance ma zo ke mo ti na oma chu ting te ni wang chuan basic atangkai tak tak tur hi keni te pan kan shmai thei chu tinga chuan engin experience nei te le ramdang rom to te po han rona achang to department te pon ninga han biak rona engtin nge kan sim remo tingai tilai te po hi kan ril ro chun om ta sera chu kan mizo thalai te ramdanga foreign na thok tur kan thon chole zel the na tura ta na thil thale thil tang kai ani do na chu ezona ngel nge zo kan na tura ta na kan malak na tur le engin sum le pai fa sema vati ai chuanin khatenga na kan pe khanin andam chung amon mani nan tho thei chung le an mani na om to kan ti chung ta na anwa lotlin thei tur kha khateng kong kha kan ko mu don khateng kong han kan throi don ti na nia hand holding policy a po hianin khati jong khan Mizoram sarkar hian kalpui dan te po ngai to ta sel thawe na ron omani ato bera chuan engpo ti la rinum le tema takin ti ila chumi huna chuan lotlin nei chu lom zel thin ti kha kan rum ta sela a thang tun tuma chuan khati jong halon ni le phodo se